Mu gisata cy'umutekano, igihugu cyose muri Afurika cyakora buri kintu cyose cyangwa se cyari cyo cyose kugira ngo kibashe kurinda abaturage bacyo, ndetse kandi tubajya no kurinda ubusugire bwacyo bwite, kugira ngo kandi ibi byose bibashe kurindwa bigerweho kuri buri gihugu cyose cyo muri Afurika cyangwa se mu isi yose. Ni ukuba iki gihugu runaka twavuze kiba kigomba kuba gifite umutekano udasanzwe, ndetse kandi umutekano uturuka ku gisirikare kidasanzwe kiba gifite imyitozo ihambaye, ibikoresho bidasanzwe by'intambara byabasha gukoreshwa aho rukomeye. Mu kiganiro cy'uyu munsi kandi tukaba tugiye kuganira ku bihugu bya mbere 10 bifite igisirikare gikomeye mu bihugu byose bitandukanye byo muri Afurika muri uyu mwaka w'2025. Ku mpamvu za mbere kandi turakoresha mu kureba ko ibihugu byo muri Afurika bigiye birutana mu kugira ibisirikare bigiye bikomakomeye. Turareba ingano cyangwa se umubare w'abasirikare ibyo bihugu bitunze, ingengo y'imari y'amafaranga ashorwa buri mwaka mu gisirikare kuri buri gihugu cyose, imyitozo kandi idasanzwe turagenda tuvuga ihabwa abasirikare ba buri gihugu cyose turavuga muri kino kiganiro, ndetse kandi n'ibikoresho rutura by'intambara cyangwa se bidasanzwe byakoreshwa ku rugamba bitunzwe na buri gisirikare cyose turivuge muri bino bisirikare 10 tugiye kuvuga muri kino kiganiro, bihambaye cyangwa se bikomeye mu bihugu byose byo muri Afurika. Icyo nagusaba gusa no kugoma kuri kino kiganiro mpaka kirangiye kugira ngo ubashe kumva kandi umenye byinshi bidasanzwe kandi bihambaye ku bisirikare bitandukanye by'ibihugu byo muri Afurika. Ndagusaba kandi kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbi bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro byose wabisanga kuri Ozone Info. Gukanda like ndetse ugasangiza kino kiganiro abandi umufasha bwanyu bwiza dushimira umunsi ku munsi. Ozone Info, ikaze. Umwanya kandi wa 10 mu bihugu byo muri Afurika bifite igisirikare kidasanzwe kandi gihambaye turasanga igihugu cya Tanzania. Igisirikare cya Tanzania cyangwa se TPDF, Tanzanian People's Defense Force. Tugende kandi ku gitangazamakuru cyo muri Afurika cyitwa Military Africa. Iki ngiki kandi akaba ari igitangazamakuru gikora ubucukumbuzi, gushaka amakuru ndetse no kwanaliza ku mikorere y'ibisirikare byinshi bitandukanye by'ibihugu byo muri Afurika. Iki gitangazamakuru kandi cya Military Africa kikaba gitangaza ko Tanzania ishora amafaranga agera kuri miliyoni 832 z'amadolari y'Amerika buri mwaka guteza imbere gusa igisirikare cyabo cya Tanzania. Kuri ubu kandi Tanzania ikaba ifite ibikoresho bitandukanye by'intambara kandi bigezweho, ikura kandi mu bihugu bihambaye harimo nk'igihugu cy'Ubwongereza, Ubuhinde, tutibagiwe kandi n'Ubushinwa. Ibi bihugu byose kandi twavuze imbere akaba ari ibihugu bifite ubufatanye n'igihugu cya Tanzania, yaba ari mu gutoza abasirikare babo ndetse no gukoresha ikosi ridasanzwe abasirikare ba Tanzania. Tugiye ku mubare w'abasirikare, Tanzania ifite abasirikare bajya ku 30 bose bari mu kazi kugeza muri kano kanya, mu gihe kandi ifite abasirikare bajya ku 50 bose baruhukije gusa na bisaha n'isaha bakenerwa mu kurwanira igihugu cyabo. Ku mwanya wa 9 mu bihugu bifite igisirikare gikomeye muri Afurika turasanga igihugu cya Kenya. Igisirikare cya Kenya kandi cyangwa se KDF, Kenya Defense Force, akaba ari igisirikare cyitwa kugira ubunyamwuga bwinshi, abasirikare bayo bahabwa imyitozo ihambaye cyane yaba ari imbere mu gihugu, ndetse kandi bikagera naho abandi basirikare benshi bafata rutemikire bakayerekeza mu gihugu cyo mu Bwongereza, Amerika n'ahandi kujya gufata amahugurwa ndetse n'imyitozo idasanzwe ya gisirikare. Kuri ubu ngubu kandi Kenya ikaba ishora amafaranga agera kuri miliyoni 1 ndetse na miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika buri mwaka mu guteza imbere igisirikare cyabo cya KDF cyangwa se Kenya Defense Force. Igisirikare cya Kenya kandi kikaba gifite abasirikare bagera ku 29,000 baba bari mu kazi umunsi ku munsi. Sibyo gusa kandi Kenya ikaba ifite amasezerano y'ubufatanye bwa gisirikare n'ibihugu byinshi bitandukanye kandi bikomakomeye harimo nk'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Israel. Bituma kandi igisirikare cya Kenya gikomera mu buryo bwo kugira ibikoresho bihambaye kandi bigezweho by'intambara iba yakuye muri bino bihugu bitandukanye. Igisirikare cya Kenya kandi cyagiye kigaragara mu bikorwa byinshi bitandukanye byo kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye harimo nka Somalia, Sudani y'Epfo ndetse n'ibindi. Cyane cyane kandi mu rugamba rw'injyana muntu yagirwa n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab mu gihugu cya Somalia. Byose twavuze ko ari byo bitereka igihugu cya Kenya ku mwanya wa 9 mu bihugu bifite igisirikare gikomeye muri Afurika yose. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Angola. Angola kandi akaba ari igihugu gisangwa mu bihugu bifite igisirikare gikomeye mu karere ka Afurika y'Amajyepfo, bitewe kandi n'intambara agiye irwana mu mateka yayo, ndetse kandi tutibagiwe n'ubufatanye gifitanye n'ibihugu bikomakomeye mu isi harimo nk'igihugu cya Cuba, Uburusiya n'ibindi. Duhereye kandi nko ku ntambara y'abenegihugu yabaye muri Angola, ikaba yaratangiye mu mwaka w'1975 ikageza mu mwaka w'2002, aho kandi intambara iri hagati ya leta MPLA cyangwa se People's Movement for Liberation of Angola. Iyi ngiyi akaba ari leta yayobora Angola muri icyo gihe, barwana kandi n'umutwe ashaka gufata ubutegetsi witwaga UNITA cyangwa se National Union for the Total Independence of Angola. Intambara kandi ikaba yarangiye leta yobora iki gihugu cya Angola MPLA niba itsinze intambara kandi ikaba yarasize igisirikare cya Angola cyaramenyereye intambara kandi gikomeye mu buryo bwose. Kuri ubu kandi Angola ikaba ishora amafaranga agera kuri miliyoni 6 z'amadolari y'Amerika buri mwaka mu gisirikare,
mu kugura ibikoresho by'intambara harimo indege z'intambara harimo nka Mikoyan MiG-21S, Sukhoi 22S. Izi ngizi kandi akaba ari zimwe mu ndege zihambaye zitunzwe n'igisirikare cya Angola. Izi ntwaro kandi akaba ari intwaro zihambaye kandi zihenze zitereka igihugu cya Angola kuri uyu mwanya mu bihugu bifite igisirikare gikomeye muri Afurika yose. Tugiye kandi ku mwanya wa 7, ahangaha turasanga Sudani y'Amajyaruguru ishobora kwibuka amafaranga agera kuri $6,300,000 z'amadolari ya Amerika buri mwaka mu kugura intwaro zihambaye ndetse n'ibitwaro karundura byakoreshwa mu ntambara igihe icyo ari cyo cyose. Sudani ya Ruguru kandi ifite abasirikare bagera ku 199 bari mu kazi umunsi ku munsi. Si ibyo gusa kandi ikajya abandi basirikare bagera ku 150 baruhukijwe gusa nabo bakenerwa igihe icyo ari cyo cyose mu ntambara. Sudani kandi ikaba imaze imyaka igera kuri 30 yose irwana intambara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nk'intambara muri Darfur n'intambara kandi yagirwa n'inyeshyamba zo muri Sudani y'Epfo. Bikaba byaratumye igisirikare cyo muri Sudani ya Ruguru kiba igisirikare gihambaye kandi kitajenjetse. Igisirikare cya Sudani kandi kikaba gifite ibitwaro biremereye, imbunda zidasanzwe ndetse n'ibifaru. Ibi byose kandi byagiye bigurwa mu bihugu bidasanzwe harimo nk'igihugu cy'Uburusiya, Ubushinwa ndetse n'ibihugu bitandukanye by'Abarabu. Ku mwanya kandi wa 3 mu bihugu bifite igisirikare gikomeye muri Afurika yose turasanga igihugu cya Maroc. Maroc kandi akaba ari igihugu kizwi kuba gifite abasirikare benshi bari ku 200,000 by'abasirikare bari mu kazi umunsi ku munsi. Tutibagiye kandi n'abandi basirikare bagera ku 150 bose baruhukijwe. Iki kandi igisirikare kizwi kugira ibikoresho by'intambara bihambaye hagendewe ku mafaranga agera kuri $12 z'amadolari ya Amerika ashorwa mu gisirikare buri mwaka na kino gihugu cya Maroc mu kugura ibikoresho byinshi bigiye bihambaye harimo nk'amato y'intambara, harimo amato agendera hejuru y'amazi, tugeye kandi n'ayagendera munsi y'amazi harimo nka submarine. Mu zizwi zitunzwe n'igihugu cya Maroc akaba harimo nk'iyitwa Scorpion kandi n'iyahawe izina rya Amour 1650, nayo kandi ikoreshwa mu bikorwa bya gisirikare byo mu mazi muri Maroc. Ingabo za Maroc kandi zikaba zizwi kugira imyitozo idasanzwe kandi ihambaye bitewe n'uko zitozwa n'abasirikare bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa ndetse n'igihugu cya Israel. Ibyo ngibyo kandi bituma ibihugu byose bibaha ibikoresho by'intambara bihambaye harimo nk'indege za F-16 ndetse n'ibindi bikoresho bihambaye by'intambara. Tugiye ku mwanya wa 5 turasanga igihugu cya Ethiopia. Igisirikare cya Ethiopia NDF cyangwa se Ethiopia National Defense Force akaba ari igisirikare gihambaye hagendewe ku mafaranga ashorwa buri mwaka mu gisirikare na kino gihugu cya Ethiopia angana kandi na $1,500,000 z'amadolari ya Amerika buri mwaka mu kugura ibikoresho by'intambara mu bihugu bitandukanye harimo nka Espagne, Ubufaransa, Israel ndetse kandi na Arabia Saudite. Kuri ubu NDF cyangwa se Ethiopian National Defense Force ikaba ifite abasirikare bagera ku 183 bari mu kazi ndetse kandi n'abandi bagera ku 503 baruhukijwe gusa nabo bakenerwa isaha n'isaha mu kumenera amaraso igihugu cyabo cya Ethiopia. Ku mwanya wa 4 turasanga igihugu cya Afurika y'Epfo gifite igisirikare cya SANDF cyangwa se South African National Defense Force izwi kandi gushora akayabo k'amafaranga mu madolari buri mwaka mu gukomeza igisirikare mu bindi bidasanzwe kandi bituma igihugu cya Afurika y'Epfo kiza ku mwanya wa 4. Ubwo ko Afurika y'Epfo ifite ubushobozi bwo kwikorera intwaro zihambaye mu gihugu cyayo mw'imbere mu nganda nyinshi zitandukanye zateye imbere zibasha gukora ibikoresho byose by'intambara cyangwa se ibitwaro bihambaye. Twavamo nk'ikigo cyitwa DNR Group gikora amadrone y'intambara ndetse n'amamesire, tutibagiye kandi n'indege ntoya zakoreshwa mu rugamba igihe icyo ari cyo cyose. Muri Afurika y'Epfo kandi hasanga urundi ruganda rwa gisirikare rwitwa Paramount Group rukora amakamyo y'intambara, ibimodoka by'intambara bihambaye n'ibindi bikoresho bidasanzwe by'intambara. Afurika y'Epfo kandi ikashora amafaranga agera kuri $3,300,000 z'amadolari ya Amerika buri mwaka. Ikaba kandi ifite abasirikare bagera ku 71 bari mu kazi umunsi ku munsi. SANDF kandi kongera ikagira abasirikare bagera ku 29,350 nabo baruhukijwe mu bikorwa bya gisirikare. Ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cya Nigeria gishora amafaranga agera kuri $3 ndetse na $1,000,000 z'amadolari ya Amerika buri mwaka. Ikaba ifite kandi abasirikare bagera ku 220 bakora umunsi ku munsi mu bikorwa bya gisirikare bya Nigeria. Nigeria kandi irongekanya abasirikare bagera ku 880 baruhukijwe mu bikorwa bya gisirikare gusa n'isaha n'isaha bakenerwa mu kurwanirira igihugu cyabo. Igihugu cya Nigeria kandi cyagiye kigaragara mu bikorwa byinshi bitandukanye byo kurwanya iterabwoba harimo nko kurwanya umutwe wa Boko Haram, byatumye Nigerian Armed Force cyangwa se igisirikare cya Nigeria kiba igisirikare gihambaye kandi gikomeye mu bindi byose bitandukanye byo muri Afurika. Ku mwanya wa 2 turasanga igihugu cya Algeria. Iki kandi ni kimwe mu bihugu bifite ingengo y'imari y'amafaranga ashorwa mu gisirikare buri mwaka ihambaye, aho Algeria ishora amafaranga agera kuri $21,600,000 z'amadolari ya Amerika buri mwaka mu guteza imbere igisirikare cyabo cya ANP cyangwa se People's National Army, bitewe kandi nuko kino gihugu kizwi gucukura peteroli ndetse na gaze. Ibi byose bifasha kino gihugu mu gushora amafaranga menshi mu bikorwa bya gisirikare. Aho ngaho kandi harimo kugura indege z'intambara zihambaye harimo nk'indege ya Sukhoi 30, Sukhoi 24, Mikoyan MiG-29. Izo kandi akaba ari zimwe mu ndege zihambaye zitunzwe
zitunzwe n'igihugu cya Algeria zagiye zigurwa mu Burusiya. Si byose kandi Algeria akaba ari igihugu kizwi kuba gifite igisirikare cyo mu mazi gikomeye cyane bitewe n'ibikoresho byo mu mazi bafite, yaba ari amato y'intambara cyangwa se amasabumarine. Aho ngaho kandi twavamo nka sabumarine zitunzwe n'igihugu cya Algeria harimo nk'iyitwa El Had Mubarak 031. Algeria kandi kimwe mu bihugu byo muri Afurika bifite radari z'intambara zabasha guhandura amamisiri ndetse no kuyazimya zifashishwa mu kurinda ikirere cya Algeria. Reka tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite igisirikare gikomeye muri Afurika turasanga igihugu cya Misiri. Misiri kandi ni igihugu gifite ingengo y'imari y'amafaranga ashorwa mu gisirikare buri mwaka angana nka miliyari 5 na miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika, ndetse kandi Misiri ikaba izwiho kugira abasirikare benshi mu bihugu byose bitandukanye byo muri Afurika, aho ifite abasirikare bagera ku 450 bari mu kazi umunsi ku munsi, n'abandi kandi bagera ku 480 baruhukijwe gusa nabo bakenerwa mu bikorwa bya gisirikare igihe icyo ari cyo cyose. Igisirikare cya Misiri kandi kizwiho kuba cyararwanya intambara nyinshi zitandukanye, harimo nk'intambara yitwa Gulf War cyangwa se intambara mu kiyaga cya Perisi. Iyi kandi akaba ari intambara yabaye mu mwaka wa 1990 kugeza mu mwaka wa 1991. Akaba ari intambara yarwanyaga ubutegetsi bwa Saddam Hussein wayoboraga igihugu cya Iraq, aho ibihugu nka Amerika, Misiri, Saudi Arabia byose byafatanyije kugira ngo bibashe gukora ubutegetsi bwa Saddam Hussein. Nyuma y'uko ku itariki 2 Kanama mu 1990 ubwo Iraq yinjiraga mu gihugu cya Kuwait ishaka gutwara umutungo wa Kuwait, maze Amerika ifatanyije na Misiri ndetse na Saudi Arabia bikiyemeza kumurwanya byivuye inyuma. Muri iyi ntambara kandi Misiri ikaba yarakozemo ibikorwa byinshi bitandukanye kandi bihambaye, ndetse kandi itanga n'abasirikare benshi bafashije igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Saudi Arabia mu kurwanya Saddam Hussein wayoboraga igihugu cya Iraq. Twakibigeza ko kandi mu bunararibonye bw'intambara igihugu cya Misiri cyarwanya intambara yabaye muri 1973. Intambara ikaba yitwaga Yom Kippur War. Ibi byose kandi biza bigateka igihugu cya Misiri ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite igisirikare gihambaye kandi gikomeye muri Afurika yose. Niba kandi warukurikiye kino kiganiro cyari kiri guca kuri Ozone Info kuri uyu munsi, ndagushimiye. Ndagusaba kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro byose byiza wabisanga kuri uyu muyoboro. Ushaka kuduha inyunganizi cyangwa se igitekerezo waca muri comment section ubundi ukacyandika. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.